Saan ang takasin Pulit Pulis na Pulit ka Ursula Police Station Hiar Biang Pynpra ka ke Shrip bat ke jingker ko di Dohkha hawa Umsong ka baha pakathan nong kwai bat wa lakhiat Shwai ka ni Pulit Pynpra ka Shrip bat ke jingker ko ha ka ju ka wa ha ka jaka ka baha pakathan nong ringko Ikani ka jing Pynpra lale ha ka tayo halor ki nong rem bat kat kum ki kendon ke Indian Fisheries Act pras pak khandai phonyo bat kat kum ka kendon ke United Khasi Joint District Fishery Act kat khandai spa san phosau Kabor Sanshar District bat ka Subdivisional Officer ka dani kabor kat kum ka kendon ka Bharatiya Nagarik Suraksha Sahita BNSS Arja Arpola ban mana bat penshitom mi ki pinya pathar ki do wa bat kum juru ikimrat kimreng Kani ka rukom Riam mi ki Dohkha do kalalong kumba penya pathar namar bada kispa ki hajar kin ngat hagen ge jing Riam bat kila bandu jat lada khanglat hadu menta ki Pulit kempat Rejister Mukotduma ban let thwat ikibale yakane kakam Saan ang takasin Pulit Pulis na Ursula Police Station Kilawan Biang Pynpra sa kanil kaway ka kuar kabadon ha jam narangko kabadon ha jan kani ke jingking pagkiong ka jingking walakit kaba connection na ka chinong nong kwai bat ka walakit akan ka kuar di Pulit yung ka police station na Ursula Kilawan Biang Pynpra saya kani kaway pat kani ka don arbenta kani ka arbenta Menta kani kakuar kepada ha rum jong kanang kuai kepada ha kawa Umsrei lawan Pynpra daki polis jong ka Ursula Police Station. Saya minta kadang ya cai ke minta kelayak baik. Jadi para ya kani ke kelayak itu penting bahasa ya. Dan ngai bakal than ini semat kami yo bankiu banher. Dari baru sekitar kami yo bankiu banher meladon kini ki. Trap ini kibigong kakuar semental Pynpra kakuar lada Pynpra bagi polis dong ka Ursula mentah kasih kau minta kalayan baik macam itu saya betul ketika kepala bu lagi trap mantan tu Dohkha ini jangka penap ketret kita lah terlalu tanpa apa